Kajing pengkerja yagi harijan apa tamyong molong imat haban penjalan yang saya sen pat. Kadau kolong baka harijan Panchayat Committee HPC ka arpan rutrik matau benai kalau kerpat yang sokar jalaban penjalan biang yaka jeng aipor wan jubab akan beri baka blueprint ban pengkerja yaki laispa sapu arti kiyeng nagatai ke jaka. Kini kalau hadian baka sokar jala kalau aipor khasan sengi yaka harijan Panchayat Committee bukan ayah karai ka bakadu halo kajing tu ban pengkerja no yaki nagatai ke jaka. Haga kerwa pala pelajar dos sekretari jaka HPC Gurjit Singh ulang hadirin ke jalan production nakaliang jong sembut mitri nambak ke jala ulang ajungmut baka komiti kat aja karai ka bakadu apa artayau handai ke HPC kalau pun pau baka ke jeng iPod kadang kandat yaki nomor bagi hak punya mir jungmut bar kemjuru punya slok syah bar ki bor jong ki jat produsik ki badan segi pat ki benta jong kari India kini ke kerwa kaong baka harian Panchayat Komiti nang ni na Shillong kapanya panbon dan kapanya selok syua baka jatedar jong ke Sri Akal Tak Sahib ke Shirmani Gurdwara Parban Thak Komiti na Amritsar ke Delhi Sikh Gurdwara Management Committee bagi pat ki kenhun seng bagi nengalam ki bahalor jong ki HPC kele thuru bagi te ki kenhun bagi seng ki bal jerap ki ne kapor menta kita na preng ki jingle nyam bat kim dan por satiana ni ki wi opor menyong selok barkan ke komiti dikerjaan ke badan Shillong kumta kala kentu ya ka sarkar jala mekhlaya bakan ai por shwaya ki kanang bakan punya perkat bahai kana kam haswa bakan ai ke jubab habe ke dibat ke blueprint man perkerja iki chagoi pat ke caka laban kere wang ni bede ne du kasnam arajar khat phra hade ke jing ki ke jor nang ba Shillong man perkerja no ya ke ni harja na ke te ke caka sarkar kala chimkhya ba kala thongru ya ka high level committee handai nadu kata ke por presiden ke jingnya tai ke jingnya pelujung bot bakam juru kan ke kam kelapoi hakamat jaka yang besar jaka mekle high court re hadu menta kata ke jaka ka sa komju bat semnala setia wan lek kam do kumnoru wala ada gadan ki por nakalian jaka yang besar kala ailat ikini ki aleng mamla kata ke sokar jala berka harian Panchayat Komiti bagian simya karai ke bakhadu banya pendit paramaki handai kawasak menta kalong baik setang berka harian Panchayat Komiti kan priang ya ka blueprint kepada pengkreat dan kesokar jelah.